midangte zat dangte ti chu non Christian ho seipo hitin adia Christian zat dang ho kibol na le e ho kuki society sunga Christian ka he ti ho pathin ihou danu le pathin ibel danu hi chi hi ibenal aki hil he jing ni zat dang Christian te khu ibenal le hin kol ho ka he poi kol Christian jang ume hin Hindu Christian kitila chun hitei loading ama wang kol la azong hindi la azong Christian ho khun pathin a ho danu ai lo vale zat dang midang dangin Christian a hinawa pathin a ho danu le genthei athu dan hu imuji di wahin media aha sat danu le abui dan ho kamchom lamchom a news a imuting wale pozo om jipone ama ho Christian hina apathin abut danu pathin a ho danu le e ho Christian i hina wa pathin i ho danu ibut danu hi akihil he jingin ti tuni jingkal tuni nilha tuni khwa hen ita lang no bini kuki society sunga pathin e ho danu pathin ibut danu pathina ikipumpi dan pau hi midanga to kilo hinam ti athaben gel do ken velvet kit ote zadang Christian te in pathin abut danu o alo pi dan khuna ho in to pi ta sawa smart thena ki guf ke von wa hal thena pathin wa chela sawa tumging to thoa hitia chu ho in mun azu de achung chunang zadang ho mundang gamdang ho hi veleu hen ki khop na ho pathin ho khom no jong hi dei banga thei lowe aji chu gamdang mundanga hi hitia hi village muna adona ho pung ki phut a church uma hitia chu hapta sunga ki khopha hitia chu ning sana hi thei lowe ama wang e ho kuki society sunga chun hapta si ahin ki khom na hlung ke gen in ibetile ki zo loading e Friday, Saturday, Sunday compulsory a ini win adang dang Wednesday, Thursday hiti as ki khom na jong nei hobung denomination ang tampi yum ket bine he juni pivet sam ki khom na aning in pathin e ho danu hi anom the jing ni ama wangam dang danga pathin a ho dan ho abut dan ho vet na le ki khom na hi ngai chagiu ke ya uma he jong chu Sunday ni khel ham ni khat ham ni ham bo si phat ane ui hi chia yong chu ki khoma achi ting wal mi atam ji na to na changlo lo yong genthei ta ti a chu gamdanga ho khusa hi bini pathin a ho danu pathin abut danu platform nei dan aman danu hi igela le e ho kuki society chunga Christian ke ti ho thinglang mi ti ho tiu hitin iwang phat naw khat e ama wang even nale hin e ho society sunga hin pathin i ho danu hi nom be se na hi ikingong so ga mutam ti gel te khop se re even nale hin zanivel adunga Nigeria gamne goro gama hoilai lai tam khanayong chun Christian hina genthei to sami tam pi omini hitia chu non Christian ho gamdanga apol genthei wa akap li uwa asut li uwa chemcha powa athawa hitia chu hin khu amat wa mi tam pi umei hitia chu ko lai wa hitia chu mi tam pi hu khana hi afui khomoi in le lo ki hala elo wala song powa aseli uwa Christian ka hitia chu non Christian mi te in kichip na ni ui adida Hindu te di chun Hindu la akona Christian mi khat alawale Muslim la akona Christian mi khat ahung hi do chu aso pi jong le lungsit na behila songa se li jingoi hi cho te bang ilung mina ga ge lai le e ho pathin ho dan no mo mong pathin i ho da anomin hi ta bang gen thi i thu kha povin igam sungna na ayum sungna na wa Christian la mi tampi da gen thelo ma e bol naw zo om pon anom pan pathin wa nom pan pela anom lo pan te achumi Christian ke ten zonom sanom nom tai ne thei kit wa ka kom ko hun kho wa ka kom le kai lo nom ta hi
zalen tai pathin ihou theu ni ho in thu pi ta nei win ning zedin ki khom na ning khoi nei win hiti chun nom ta hin khom ma ei bol gen thei de isu thei de awm po ni ama wang zat dang te Christian chan khom pia ho vet na le hin gen thei na tam pia tu in le lo jong ki hal pi ama hin kho jong ain sumi tong ki khen Hindu kha na ko na Christian sa kha hung lu na le ain sumi te na thet bol jing adal ha jing ui gen thei thu dan hi chi gen thei na zat chum tam pi jong le hi cho chu koi do tin hi chala sei no mu chu thi chan ge go na chan pau khoi pu na no ma aki lol ki tan loi aki khai li loi aki sep di loi songa aki ve li tho loi mei pu ma ki kap li tho loi mi tam pi umini hi ta bang ho gen the thu naw le e hon pathin e ho ta no e kam bol ta no hi e ho anom he jing ni ye chi long chim wa po na ta ni gen thei tal amun hoi ta pathin ho la ding nei lo wa hi bang sia kyam bola jesu christa nung zu ya hin ko mang ho kho ive dal apom pan dan ho tun kha nom ta pathin ho thei te e ho hi I kyam bola aki to mo the singin pathin hi dong thai pon te ka thi ji ni at fa ba tun fa gyal do hi ka so pite ho pathin ho na ding platform nom ta nei be se wa jong ki nom sawa ingol jing hitam hi jong hiding ai ho in thu pi ta ine uvin sumle pai ho bung sunga alak la ito uvin hitia cho von hoi phai nei vin ho un society chung avat pon pathin ibel na wa hin nom isa be sa ingol do tam amma wang tu ni khwa hi sei no mu chi pi ham ita le hin hita banga mi dang ten gen the thu bang wa nang le ke gen the thu na wa khat ve hung lung te ri chi ma sanga hi par ke zen pe cha hi sim pa nai to diu hita hi pathin lung lam hol diu kita na nei ta bon pan ta pathin na to diu hi chi nom ta pathin ho thi na ding lem chang la ya jong ke gyal dol wa zu nom sa no ma ki bol la hi ta anom aninga hin khumang yo umei ki pumpi na mo thelo amin mai ma da agin jina hun kaya itam vini hi chi di lo ding I pathin ho dan mo adi ta poi ti vel that uti I gyala la ka kum na thasit min ho bung sal that ding yang thasit om ji ni I pathin ho dan I pathin bu da lung gel lung pu do wi khat do na kham san hi ji lo wi mi dang za dang den pathin abut dan ovle nang le ken tuni ka pathin ebut dan tha velvet kit o min athi pi again thei pin jesu e hon ipiti bol do ham jesu e tha de ham mi dang in a hin pin e hon jesu e tha de ham e je tha be tuni kon gel do utin tha ben gel do utin ti ka sei do no mi midang gente bunga nang le ke gente ne khodong hunglung ding ai gente na izat jong la jisu ta lung thima ki sante chun o hoilai mun chan jong le ki si na ta lo we hi ji ain phar ke jen pe cha hi pathin ibel diu khunung ting ki si na lo ni a pathin e ho diu hi enan tu ni khon a chaina iga gyal vet diu chu isu pi mi tampi hindu a sa kho ku na christian lu mi tampi a umin again thei tu dan ho tha gyal do utin het pha lo ga ma hi jong le christian hi ta ji vai itaw na I gyal do diu hi ji chu tu ni khwai a chaina se do no mi I pathin ho dan vel vet ute isu pi ho kyam bol dan le nang kyam bol da tha vel vet ute Ijanen angai zo si Christian hin khunung zui na wan pathin pathe e bo taw hen